mana boleh si kelompok telu eloka pasti senyasanku Retno Pratiwi. Iya Anissa Bilkis. Iya ini Nur Faiza. Iya Amalia Putinas. Iya Nayila Raihanam Azahra. Iya Anissa Tiamene Ilham. Di mana ngelo podaki pakoga carana mebu gue Rasyudan Bugis. Yanaro Bepa Barongko. 2 sisir uti. Si batu kaluku 10 butir telur. 1/2 kilo golla. Canggoreng kenari. Perak kaluku napa diale santangna. Poloi uti. Dihalusi utie. Tupai di atarong. Napa campuru i santangna. Marepaki 10 telo. Napa digaru. Tupai golla. Napa balenderei sanggena halusu. Patama iya ro canggoreng kenari.